Nana baka sa point sa imong kinabuhi karon nga ay pakighiusa. Igsuon kung makauyab makaigsuon. Paningkamuti pud nga imong mga barkada makauyab pud. Para tanan ta malipayon. Para way mabiyaan. Suon kailangan gyud og unity. Paita bitaw. Gihatag na nakong tanan. Gihatag na nimo ang tanan. Anong wala gihapon? Anong sila lang? Anong kita wala? Anong sila malipayon? Anong kita dito pwede malipay? Unfair kayo igsuon daghan kitag mga pangutana sa ato ang utok nga di pa jud nato kayang tubagon sa pagkakaroon. Pero dapat maglig-on ta. Oo. Sahay ginahuna-huna na lang na po makakita ko uyab nga magbuwag ramang gihapon na sila. Mga matay ramang gihapon ta. Kapag abot sa langit mag-igsuon na lang man ta ninyo tanan o lang na mga nay. Igsuon ako ana lang nang ginahuna-huna igsuon para at least mapawi ko lang ako ang sakit nga ginabati ron igsuon. Ambot oy. Say malibog ka ba? Kung kinsa pa tong mga gusto mo seryoso sa gugma, maputi mga walay uyab. Kung kinsa pa tong mga arangan og nawong, maputi perminti maatik sa gugma. Ngano? Unsaon? Asa mo nabikil? Asa mi nagkulang?